айни замон аҳли эҷоди барномаи Ормон дар назди даромадгоҳи шӯъбаи ҷарроҳии дил қарор дорад. ин лаҳза модари боз як кӯдаки бемор аз хавотирии зиёд ҷои нишаст надорад. истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен Фарангиз Раҳмонова дар саҳни беморхона ба охир расидани ҷарроҳии фарзандашро бесаброна интизор аст. барояш дақиқа мисли соат мегузарад, зеро ки ягона писараш ҳоло зери корди ҷарроҳ аст. писарчааш Комронҷони 1.5 сола ҳоло дар амалиётхона бо ташхиси нуқсони таввораи байни меъдачавӣ дар шароити хунгардиши сунъӣ ҷарроҳӣ мекардад. Фарангиз Раҳмонова барои 2 фарзандаш ҳоло модари танҳо аст. барои пардохти арзиши хароҷоти ҷарроҳии кӯдакаш ки 26 000 сомониро ташкил медод, танқисӣ мекашид ва зан дасти имдод меҷуст. ҳоло бошад аз худованд барои фарзандаш шифо меҷӯяд. ҳамма раҳмат. илоҳо нақс шавад. зиқ шудам, ҳамо худам операция кади таваллуд кардагӣ будам. гирия када сахт шуда кавуд шуд лабаш. 3 секунд мен намедонам, сахт шуд. Ман гӯй кардам ки ҳозир мемурад, чо мекунам гуфта. вам гуфтанда ман ва ин ҳамон касал будаги зиқ нашав, духтурова мегӯем ҳаракат када пула тайёр мекунем, операция мекунем гуфтаги будам. шароитамо вазби худамонда ин қадар пул нест я. сони духтур ба омдам, духтур нағз мешавад, операция мекунем гуфтаги як бор 2 бор омдаги будам, пулам нест, ҳамон ба хайрон шудам. раҳмат, ҳамматон раҳмат. пула ҷамъ кардагӣ шумоҳоям, халқваям, ҳаммавар хурсанд шудам. худо хоҳад нағз шавад, ман ба нигоҳ мекунад гуфта вой кардам, умид кардам. илоҳо чизе нағзи бошад, ҳамина бинед. хушбахтона амалиёти ҷарроҳии Комронҷон санаи 9 феврали соли 2021 به یگان آرزه و دشواری پسی سر شد. پس از گذشت عملیات جراحی، کودک تا 3 روز در شعبه احیا زیر نظارت جدی طبیبان دلشناس قرار گرفت. طبق اطلاع طبیبان، من بعد پسرچه با دل سالم عمر به سر میبرد. از این فاصله یک هفته سپری گشت. کامرانجان در دست مادرش صحت و سلامت قرار دارد. امروز کامرانجان همراه مادرش از بیمارخانه جواب می شود. روزی گذشته کودک زاد روز داشت. پسرچه 2 ساله شد. بگذار عمرش دراز و تقدیرش نیک باشد. برای مادر و کودک زندگی آسایشته و آسوده حالانه خواهانیم. خرسنده و خاطر جمع مادر و باز یک کودک شفا یافته امروز برایمان بهترین کامیابی است. قطره قطره دریافت شود. محض در همدستی و همکاری با شما بینندگان گرامی ما توانستیم آرزو و آرمان صدها عائله‌های نیازمند را تا این مدت عملی گردانیم. در آینده باز بسیار کارهای نیک را همراه انجام خواهیم داد. مشتریان شرکت موبیلی اتصال، ZET-مобайл، Вавилон-мобайл و МегаФон Тоҷикистон ба рақами кӯтоҳи 1519 занг занед ва дар ҷамъоварии маблағ барои кӯдакони бемор кӯмак намоед. барномаи Ормон пайгирандаи корҳои неку савоб аст. пайгири барномаи Ормон бошед.